أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كريت مشافان هيجا وكوتارنا عزيز ببرنامج كانوا ديسان بشبري وانا رب العالمين د قرآن پیروز ده آیتا سوره اسراء آیتا 23 و 25 ده رب العالمين او امر اولادا زاروكا دكا بحرمتا ديو بابا، يعني دماغو ديو بابا مروبان لبان انسانا بير ببن حوجيه وانكي بآريكاريا زاروكي وانكي هنا معلومة دو عمر إنسانا ده حب زاروكتي هنا يك جي زاروكتي عصلگو إنسان چه دبا مازن دبا زاروك يلا دو واجي دماغو إنسان بير دبا وكا زاروكا تي معلومة زاروك أحلاقي وانا خوش دبن ام بيجن زيانا دكن نكارنا بخوجارنا هشي وادتشا حروها إنساني بير جبكا زاروكانا چواغو زاروك حوجيه وانكي ام بيجن ديو بابي وانكي هنج بو خاطري وانكي ام بيجن گهداري وان بن حروها بيرجي او ناكيجي حوجيه وانكي بزاروكي وان هنا يدي ربي عالمي دوي هنگاما هانده دماغو انسان بير دبن ربي عالمي جي اورادي وان رد بيجا استعيذ بالله دبي اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما دبي دماغو ديو بابي و چيك جوان چه هردو جم و بير بون فلا تقل لهما افين جوان الربيجنا اوفشي يعني اوف معلومة دحب حرف يعني دماغو انسان عاجز دبي هيتا انسان بيجي اوف انسان قحرة دبي وهاج نبيجن نك وهاشون بأدبية بكن فان هادو حرفي هاجي نبي ونبيجن ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ودبي عرزوانك نبن وصا خبردانه گرم خبردانه خوش بأدب جوان را بيجن دلي وانك نيلن واخفض لهما جناح الذل من الرحمة بيج رحمه اشترى بيجن موسى ام بيجن دلوفاني يعني وقت تريد شواغو ام بيجن باسكي خوجوارا ديرن خوجوارا نزم بكن يعني حرمتا وان بقرن وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وهن ببيجن يا ربي شواغو اوان ديو بابي ما بتشوكاتيا من ده رحم المكرنا تجي يا ربي رحمي الوان بكوها جوان را دعا بكن اگر ون قنجيج بكن اگر ون خرابيج بكن ربكم اعلم بما في نفوسكم ربي عالمي دزانا او ما يقو ام بيجد النفس تعوده وبشارتيه ربي عالمي دزانا سينغا ودا تشهد نفس ودا وتش بشارتيه ربي عالمي تبي دزانا ان تكونوا صالحين اگر هن صالح بن ونقنج بن فإنه كان للأوابين غفورا يعني ونجوان اگر قوون صالح ببن ون بريخوش نقنجي ونبزيفرن اگر دبقوا وجارنا شيطان وخاپان با وجدو باوي خورا ونقنجي كربا اگر ونبزيفرن ونتوبة بكن رب عالمي او يقول هيوا بغفرنا او يوا ببخشينا إذا أستاذ ما دبيجه أي هانسنا احتيار بي والده veya pederi veya akrabasından veya iman kardeşlerinden bir amel mande veya aciz alil bir şahıs bulunan gafil dibe ey ev insan ego dimalawi da çede babewi çiji ambejn akraba ki wi ego ambejn pir haya او نكيج ambejn خدمتا وانا كنا كجوي غافله شو آية كلمة دقات تبا اب آية اگو بگم مخوندی که گوه بدیده بالا خو بدیده که اب آیشتره چید بیشه nasıl ki bir ayette 5 tabaka ayrı ayrı surette ihtiyar valideyne şefkati celp ediyor. Demek ki ve ayet ahande به 5 قسمه 5 چشیتا تخلیتا رب عالم امری انسانا
dike ve bal hizmeta duyba ve evet dünyada en yüksek hakikat peder ve validelerin evlatlarına karşı şefkatleridir. Bekamezin hakikatteki mazluna go dünyaya da yani go çıkas duyba لسر زارك إخوة إيشن شقاش وان رب مرحمة دليل معلومة ديو باب عمري إخوة لسر زارك إخوة كن رحمة خودت مريا حزرة والبيركامبة يعني ديا بابي من وأبي من هي بتشوك بون يبسا زاروك بون بابي من كالكي من رحمتك إجا بيركام يجي نازوجة مقول دايم قشمات نازوجي قولاو وزش چاو زوجي بنا يعني زاروكي من هبون هي بچوك بون يعني بي زماني خوشت بونا بلكي يعني انسانكي قنجي بسبب بونا لنا زوجي ومنقالي بأز بزوجم اگر انسانكي خراب انا بسر مداهات بونا ياجي اوان زاروكي وانا كي شيخات بونا سري وانا كي كامني چكر بونا وحياتا خوش بو وان هر دو زاروكاش بو بابي من و ابي من بيركام فدا كرتي بيرا من وسا دوري حزراوش چلكا كوناكي هبو دچو شیر دفروت او مترستن من خود ذكر حتى ابره بويالي حتى او زارك بشكل ما ذكرن ايدي شفقته مرحمته دي بابا سر انسانا سر زارك وانا ki zahfe pıra ve en âli hukuk dahi onların o şefkatlere mukabil hürmet haklarıdır. Madem go ev dev bab ev kaster insana dikalın ömrü hoş bo zarok feda dikin ve engel layıka go ام بيجم حرمتك هري مزن وبلند ام بيجن اف زاروك هانجي د بيشبري في اقنجي هانكي ويجي او جي في حرمت هانكي نشاني وان بدن. Çünkü onlar hayatlarını kemal-i lezzette evlatların hayatı için feda edip sarf ediyorlar. Yani jibe ev deyubaf jibo lezzeta zarok ikhwa zarok wanaki jibo khatir lezzet ikhwa bistinin hayataka hoş em bejin dubbe dominin bir hayata hoş bu wana ki feda dikin. Öyleyse bu ve ki insaniyeti sukut etmemiş. Eğer insaniyeti ne der ki? Onun yani insan beyan o kebeca. Yani o kebeca haşa min huzur. Eğer go hayvan be şu kadar bir çeşit nabejin. Le eğer go beja az insanım. Eğer insan be ve canavara inkılap etmemiş her bir bele. Go nebe canavarek, işte bejim, nebe hutek, go yani insaniyete go derketiye, her evladek, o muhterem, sadık, fedakar dostlara, halisane, hürmet ve samimane hizmet ve rızaların tahsil ve kalplerini hoşnut etmektir. Dibece hacbove ki lazım go او انسان گوش انسانیت ندکه نو به حوتک جرا لازمه گو دیوبا بگو اوقات صادقن اوقات فداکارن اوقات ام بیجن قنجن جوان را حرمتك بخالص اخلاص نجبو خاطرك ولا بیجن ولا برا جنار نبیجن ولا فلانکا سو دیوبا بگو نمیزان دیه شما جنش شرمی عجایبیان وسا نبیجن جارا کی یکی جنارك ما صاحبه قد يستحق جديا خوره تحوشا خوده تريد اف قنكي مريشكا هنا باما تريد صار مريشكي ودوري حزراوه حوشي وصاوكا مالكا بتشوك تشيت كجوالا مريشكي خفرات خيده اين جيكي ولو جديا خوره تشيكل حوشا خوده يعني دوري حزراوه خوده لما نقرا ان شاء الله او حيوان الحوشا دياوينك قارنا وداني بالول شو خديه بترسل او دياغو ابقص قنجش تذكر او حياة اخوة جبوته فذاكر نجيكي خوندبو بيروشكي ظلامك شكري خورا دبيجا صار طريق تسر داركي بلاو او تشيا دبيجا بابا طيركه هناك السكنة دبيجا لاو او تشيا ببابا طيركه هناك دي السكنة بلاو او تشيا بكرافية زقومة دوري حزراو ببا تشنجا مش اشت بجمع
اشتري بجمة طيرك دبلاو كهر هندرو الفلان جي دفترك من هيك هربينا ولا شا دفتراوي نكتينا فتكا جيك السكن او التاريخ اكو كوري بتشوك بو دبجا ايرو كوري من نبي ساندر بدري بينجي جاريج من برسيا يابو افتشيا من قوتيا طيرك بينجي جاري من عرزاوي نكي نبريا باشيش من يماش كري قلت لا طيرك لا طيرك شي قاش ببرسيا من قوتي تبي كافر بخوينا تاريخ هاويشي هيا كورك تخوينا شخو عيب دكا دقري تشدستي بابي خد ببابا من خطاك مازنك من حيوان تيكر تمن عفوك حد بجا لاو فرقات ديو بابو زاروكا افا كما يجينا ام تشقاس ام سلوى دكالن ام ناهلنغو دليوا بمينا تشتك ورا سريوا كما يجينا لاو جارات دوا ياسيا تعرزامن بالتبين جي جاري من برسي مشيك ترنم امجا و حالا پدر hükmündedir. Dibe ne diyor baftanıcı? Abi ki, metkaya ki, ambejin xare ki, apu metkaya ki vakat şuna baba insanadan. Xalu xaltika insancı düşuna diya mervandana lazım ediyse insan hürmet avana ki bigre. İdi üstad beje işte o mübarek ihtiyarların vücutlarını istiskal edip ölümlerini arzu etmek ne kadar vicdansızlık ve ne kadar alçaklıktır. Dibe çıkas ev insanı go beje valla evde babe mecmure bu bar. Ya mirbana amş xarajwa xalas bu buna. O ha bejin işte bejin çıkas insanla nakancın, pisin, razilin. Ça beje valla بردي بابي من ما بمرج واخلاص بهم او ازبارخ مالا مخرب بيجي في بزanbe evet hayatını senin hayatına feda edenin dibece او دو بابي کو حياتا خو جبو حياتا تا feda kiriye zevalı hayatını arzu etmek او دو بابكو حياتا خو جبو حياتا تفدا كرنا تبيغا تتبيجي جبو راحتيا خو تجبو تخازيكو حياتا وانا كي بداوي ببا حياتا وانا كي بداوي ببا تبي تشقاس ne kadar çirkin bir zulüm zulmeke pisse ne kanca bir vicdansızlık olduğunu anla famka çıkart be ucdani çıkastı ne kanca çıkart pisi Diyse Üstad Ahmet Beje, dibe ey derdi maişetle müptela olan insan. Diyse malume, hanek insan jehane yahut beje diya, şu kadar okeymen teramen, okeymen teramenake, u diyamen babı müsterde. Ticara hanek hana, beje çanhab birana khoyna, tadi şabdura diya khwa dibejne, o beje yade berdiyam magil bataba, o ber bataba. استرى شرطكم يا بحاله من نخوشه و ايت خوشه و اي من نخوشه و باره و زيده و زمانه قول مالا من ميوانه مزحف چروتين از نكارم جانا برور بابا جيو ماوي چمبا فلان تيجي هكا ستيه خودك تيجي نورماله قو انسان مثلا هناك بابك زاروك مثلا بيجن چند محل باي بيجن زحف نورماله لخ قوتنا من نجوان انسان رهي قلنا من او جوان انسان يقول جاخ او بابك عاجز هم خازم مستريخ دخ استيخ دخ وتبيجين işte البامنا قارنا تيرامناك يدي استاذ من بيجا دبي اي او انساني احمق قلت بيجا بسبونتا ديامن بابي من قارنا ما رزقي ما تيرامناك ببيل ki تبزان ben senin hanendeki bereket dileği ve rahmet vesilesi ve musibet dafiası hanendeki o istishal ettiğin ihtiyar ve kör akrabandır. Dibe sebebi ku ev bereket ad malata diye. Sebebi ku Rabbi alemi te u malata malbata te zarokete def'a belaj yuandike tebizan be ev bukhana.
اگر دیگه گسکک نان دمالات ده هبه سردمی وان دی بابت یاج اقربای گتیگو لباتنا ام بيجن اختيارا سردمي وانا كي ربي عالمي في بركات هان قستيا مالات هذا بركات زاني ساقن دما معيشتم دارد نبيج ورا از نكارم ابوريا خو بكم از بيجم تنگasi deme idare edemiyorum az idare hakim çünkü onların yüzünden gelen bereket olmasaydı elbette senin dıykı maişetin daha ziyade olacaktı. دب اگر گو دیگه وی حالی دب جدی بالا ام بیشتر معیشتام من چه نایجی دب اگر گو افتنه بونا تنکاری بو آبوریا خو بکی تنکاری بو ام بیشتر حوجی خو بک بینی اوه حالته روشته اوه زحمت تر بویا تکرپانا تنگاسیه که مستر بو حقیقتی بندر اینان دب تجمن باور بک امناکی وهایه yani bereket adı manata da serdemi devabete. Bunun çok da kat'i delillerini biliyorum. Dibe eğer goyak min bibirse goş, dibe ya üstad min tiyat faşad beji, tecmara got, tagot sebebi go ev bereket adı van mala da serdemi devabe vay ihtiyarın. Zahsat kat'i haberdi. وتبجي من ديتيه تشوا ديت يعني كمثال وجهي بس كارم أزواج بما باور كرد دبيجا أستاذي ما الأوكية الجيكية إيدي دبيجا أستاذي ما دبي روشكي دبي حبان لمن دورا من هنا دوستي من دبي أوجزان دبي أسوسال جيكي أسوسال تهجير كربون من نفي كربون الويدر دبي وسا نيف نان دانا من نيف نان دبي جا أو نيف نان تيرا من نذكر دبي روشكي تشارحة بسيك بونا ميبان تشارحة بسيك دبي من رابو من أو ناني خو من بوابة باري بكر يعني نورمال أو نان تيرا من نذكر دبي من ميزان أو نيف ناني من زيدب يستاذ بيجا دبي işte şu hal o derece tekerrür edip bana kanat verdi ki ben kedilerin bereketinden istifade ediyordum. Dibê min ji wan bereketa wan pisîka min istifade dikir. Kat'i bir surette ilan ediyorum. Kat'i az ilan dikim ku onlar bana bar değil. Hem onlar benden değil. Ben onlardan minnet alırdım. Dibê ewnekê min nebûne bar. Ez bereketa wan ke Rabbi alemi rahmel mikir. İdi üstad me dibêje. Dibêje evet dibêje kainat şehadetiyle nihayet derecede Rahman, Rahim ve Latif ve Kerim olan Halık-ı Zülcelal ve İkram. O Rabbi Rahman, Rahim'e Halık-ı Zülcelal ve İkram çocukları dünyaya gönderdiği vakit dama gözlere kaçışına dünyayı arkalarından rızıklarını gayet latif bir surette gönderip ve memeder musluğundan ağızlarına akıttığı gibi dama Rabbi alemi zaruk ki خلق تكتينا دنياي دبي دماغو تشعبي خوبتك معلومة الشير دياونا كالبري الشير دياونا كي وكا دحب تششما تخا دبيونا كده كمز رزقي بي بردشينا بنا كي برشينا هيلا çocuk hükmüne gelen دبي معلومة تستري دسبيكا خبردارا خودج مگود مگو اختيار جبكا زارو كانا اوان زارو اختياري قد حكم زارو كادنا ve çocuklardan daha ziyade merhamete layık Gozzaruka behtir, zahftir, pırtır havcayı vanaki bir rahmeti heye ve şefkate muhtaç olan ihtiyarların rızıklarını dahi bereket suretinde gönderir. Rabbi alemi rızkı van ihtiyar acı bu anlara bir bereket bu şekilde ki bereket bu anlara dişine. Onların iaşelerini tamahkar ve bakil insanlara yükletmez. Ve Rabbi alemi havcayı vanaki nasbere اوان انسان گو طمانه اوان انسان گو ام بجن قسيس جمرينه رب عالمي يعني حوجيا وانا كي ناس بيرا وانا كي وش رب عالمي القران كريم نقول استعيذ بالله
إن الله محقق مسوغر أو خدايا بيغمان هو الرزاق رزاق رزق مخلوقاتا دا أوا إسا آياتك دا سعيد بلاد بجر ربي العالمين سورة عنكبوت آيات شيستيدة وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم دبجا جلك أم بيجن يعني حيوانات وإنسان إزي روح مخلوقات هنا ربي عالمي دبجا رزقي وانا كي هلقرت يعني أو رزقي وانا كي دا الله يرزقها وإياكم أو خداي إيجو رزقي واو إيجو رزقي وانا كي دا تب رزقي واو يا مخلوقات تبكى جم ربي عالمي إدي بشكل ربي عالمي يعني نب اختياراتني يعني اوان انسان جو الجم وان بن ربي عالم رزقي وانجي جبو حرمتا وانكي جبو بركتا وانكي بوان را دشينا إدي استاذ بيجا هلو جو مثالا جو مگوت يعني تلي بسيكي قد هاتنا با استاذ ما اشترى بيجم ربي عالمي ببركتا وانكي استاذ بيجا بديع الزمان بيجا او نيف نانيغو ترا من نذكر چار حبسي كاتن دبي ربي عالمي ببركته وانا كيج نانيمي ذكر يدي هرو نانيمن يعني زيادة جدما يدبي اي انسان مادام جانوار صورتنا bir hayvan epsika haygo misli canavar misli hutaya insanların hanesine misafir geldiği vakit berekete medar oluyor te mala insana ki Rabbi alemi serdemi van hayvana berekete dıkan nani van insana mala van insana öyleyse mahlukatın en mükemmeli olan insan goduna mahlukata de en mükemmel heri mükemmel bekemasi go insana ve insanların en mükemmeli olan ehli iman o heri mükemmel jidnava insana da go ehli imanine ve ehli iman en ziyade hürmet ve merhamete şayan acize Ali ihtiyar eder. Udbed navaban ehli iman edeci ego heri layık babeti hürmetine ve avan insan efkalu piri ihtiyarın ve Ali ihtiyarlar içinde şefkat ve hizmet ve muhabbete en ziyade layık ve mustahak bulunan akrabalar. Udnavah ihtiyar edeci ise heri embejin layık babeti hürmeti icat akrabaya insanına ve akrabaların içinde dahi en hakiki dost ve en sadık muhip olan peder ve valide. Udnav akrabaydır heri dise layık hürmeti go döba ve mrovane. İdil bir ihtiyarlık halinde bir hanede bulunsa. Ev Rabbi go ev rızık jwan hayvana reşan jwan psikare. Dibed nav insana da insani heri muhterem ehli imanine. Nav ehli iman jbol insana akrabaya mrovane. Nav akrabaydır döba ve mrovane. إجا أو حيوانا هاي جو وصا أم بيجن حيوانا وقت شكل حوتا جناوارا ده ربي عالمي بركة تخوي مالا جو دتشي ده دبي شوا أب إنسان هاي أو قاس محترم ربي عالمي جيرا أم بيجن يعني أو كنشينا إدي دبي جا حديث كده في غمبري عليه الصلاة والسلام قلت لولا الشيوخ الركع لصب عليكم البلاء صبا قلت اگر جو اوان اختيار جو سبجن بيشتوان طويايا اگر ننا بودا بنا دبي اوي بلاء وكا لهي يبصر ودهات بنا يعني سردم بان اختياري هان ربي عالمي بشكل حرمة الودك رحمة الودك بركة السواد دشينا İdi üstad Ahmet Beja işte ey insan aklını başına al. Ey o insanı go be hürmetiye be edebiye işte babi xwaradıka aklı bir mesele ko. Çımaci. Eğer sen ölmezsen ihtiyar olacaksın. Eğer tenemri oruç işte ihtiyar bi. El ceza'u min cinsil amel. Beja cezayı cürmü insana de emsalevi. Yani embejin تشتك بيكيكر رب عالمه ويتي نسريتا إجاتا بأدبي بحرمتي تلدي بابي خو كير ها وتيجي له اختيار بي رب عالمه
وێنەکە بێنە سەرێتەژی. ئیدی بێژە eğer ahiretini seversen, eğer hiç ahirette xwe bikî, işte sana mühim bir define. Hizmet olsa mühim işlere. Onlara hizmet et. Hizmete duyba ve xwe bike, rızaların tahsil eyle, u razı buna vanaki çar bike. Eğer dünyayı seversen, yine onları memnun et ki. Eğer bir olah hiç dünya etkim, disa civan memnun bike. Onların yüzünden hayatın rahatlığı ve rızkın bereketli geçsin. Dibe öve embejin hayata da hesani derbas bibe u öve malata ökeve bereket keve malata da u Rabbi alemi umre gidirej bidete. Eğer rahmeti Rahman istersen rahma Xwedê bixwazî wê gedîsa qanciye bi dêw bavê xwe bike. Eğer tu balekê dekî wê te bî xesîre dunya wel axîre. Tê hem di dünya de bike bî xesaretê de ziyanê de hem jî axiretê de. Gelî temaşevanên hêja guhdarên ezîz, em dîsa hatin dawiya bernameke xwedî. Heta bernameke dî mehav bin biminin di xweşiyê de emanetê Xweda bin. Em ji we hêviya dua dikin. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.